Veliki pozdrav vama dobri ljudi koji želite da održite svoju ljepotu koristeći prirodne proizvode. U ovom videu želim da vam objasnim kako da napravite kvalitetan doručak koji će vas držati sitim veći dio dana. Pa evo, pogledajte šta mi treba od namirnica za to. Naravno, umjesto banane, kruške, možete dodati neko drugo voće, možete staviti jednu mrkvu, ali evo, jutro sam vam ovo pripremio, pa obratite pažnju. Znači, šta nam treba? Treba nam jedna ova mjerica, to je negdje otprilike 35-40 grama badema. Da sam bio vrijedan, ja bih potopio u vodu preko noći pa bi jutros bili sočniji, ali ono nam treba kao masnoća u ovom obroku. Zatim stavit ćemo sok od pola limuna, jer nam treba i kiselost u ovom obroku, znači bademi su za masnoću, treba nam kiselost, zato ćemo staviti pola limuna, treba nam slatkoća, zato ćemo staviti ove urmice, naravno izvadite košpice iz njih prije toga. Banana isto tako daje svoje što treba, znači ovisno o vašem preferencijalu, možete uzeti pola banane ili čitavu bananu ako volite više slatko. Evo, ja ću uzeti čitavu krušku i dodat ću jednu čašu Forever Aloe čaja, znači u principu može i do 2 čaše čaja, ovisno o tome da li volite gušći ili rjeđi napitak, ali dodavat ću sastojke tako da idu prvo tvrđi, pa onda sve mekši i na kraju tečnost. Ono što je najvažniji sastojak tu jeste Forever Light Ultra Shake, znači on sam bi mogao da se iskoristi zajedno sa bademima kao obrok, međutim ja sam to sve pojačao sa ovim da bi to bilo kvalitetnije. Ono što ovdje još fali, treba nam mrvica soli, znači treba nam i so i treba nam i nešto malo ljuto, ja ću tu malo čilija da stavimo odozgo, znači bez nekih preterivanja, znači malo soli, malo čilija zbog okusa slanoće i ljutine. Ako vam nije dovoljno gusto, ja preporučujem da stavite još ovu jednu mjericu iz šejka zobenih pahuljica, ako vam je to ok. Naravno, ako ste gluten free osoba, onda pazite da su te pahuljice bez glutena. Naravno, sve ovo što sam vam do sada pokazivao je bez glutena, tako da je i to izuzetno dobro za ishranu. Pa evo, ajde da vidimo kako će to da izgleda. Krušku presjećete na 4 dijela, naravno operete je prije toga, očistite. Bananu sam očistio i ovako isjekao na sitne komadiće, kao što vidite bademi i urmice su već tu, sad idu kruške, pa evo i pahuljice, onda ide šejk, pa tekućina. I naravno uvijek je zgodno dodati malo cimeta da radi boljeg ukusa. Ja volim nešto tečnije, pa tako da sam stavio 3 deci tečnosti, uglavnom ne više od ovoga maksimuma na blenderu što je dozvoljeno. I kao što vidite, ja koristim ovaj obrnuti blender, tako da do ovih lezača ili do ovih britvica uvijek ide znači tečnost, pa onda prah i tako dalje, tako da je dole na dnu ono najtvrđe stvar. Zašto? Zato da ne ošteti oštrice ako bi odmah stavili najtvrđe. Znači ovo je jedno pravilo kako se pravi šejk u ovakvom blenderu. Ako imate onaj blender koji stoji ovako, onda ćete sve raditi obratno. Znači prvo ćete stavljati tečnost, pa na kraju ono tvrdo. Evo, idemo sad da vidimo kako će to da izgleda. Ja preferiram tečniji šejk, jer mi je lakše da ga pijem, znači samo navrnem na ovu posudu, navrnem ovaj hepek za piće i uživam. Oni koji vole čvršće, oni će staviti manje tečnosti, mogu to sipati u šolju, odozgo posuti nešto što njima odgovara. Recimo meni jedna jako draga osoba voli da stavi
nar od ozgo i onda to jede fino kaškom. Do vas je, u svakom slučaju, ovo je jedan cjelovit obrok koji će vas sigurno držati veći dio dana sitijim, a ovo jedete ujutro kao doručak. Vidimo se u nekom novom videu, ostanite s nama, zapratite kanal i vidimo se.